Ole thlir tu te in zawa in atharin chi bai kan buk le veka cheu hun nuam le hlim om tak mang theu turin du sakna sang ber kan hlan cheu ani e ole hi tun tuma chuan tlema lardan nasala tuk lo deuh itimei tiang lem chan thiam lama Indian actress han lar hluai ni si lo maro chu dai rei ve zet mai a oma chu Bhumika Chawla ani a mi then katan chuan alar ve ang reng via valom le ti te po in a soi thei thawa a thil dik tak te po ani tho mai ti chuan ani chanchin hi tun tum chu kan han tar langanga kan han ngai thla anga chuan a hlim thla then khat te mu thein kan han da lang ve le don ani clear tu te channel la subscribe lo te kan nam chuam min han subscribe sakram ram tur khan kan an ngen thar le cheu ani e Bhumika Chawla hi kumsang kha zakwa samsari pariat August ni somni pakhata New Delhi India apianga Sindhi Hindu chungkwa ani apa Mr Sony hi army officer ni in pastrik tak mai ani amaro chu afanu enkol na konga ero pathatak mai ani thungani anu Mrs Sony hian chungkwa thatak in a enkola army chungkwa ani awangim discipline an ngai poimo theile ani Bhumika hi famal ani unaw dang anei lem lova ka chungkwa hi ka chakna ani kapa discipline le kanu min enkol na awangin tungdin mun hi kalau thleng thei ani ati thin apa na awangin Delhi ate Chandigarh ate Himachal Pradesh ate Jammu ate an omkwala unaw anei lo awangin anu nen hian an omtam angreng viawa le khabuchiar te tin zailam te hi atina sa fuzel ani army chungkwa ani awangin no pante tatangin zinga ma taka athau thina thil tul ang te ati thina ni kumsomi ani atangin lam le drama lam hi atui chhotrana school function ate azaina sa thin le ani zirna lama chuan nursery atanga Paul som pani thleng army public school Delhi akala chumi nuwa chuan KC college Mumbai alut le ani college sakalain MTV VJ na athokpa science subject la in doctor ni atum viau na modeling lama ahun amang tam tajok ani college sakalai hian fashion show college face te atel trina tin chuba ka advertisement rang Pepsi te thumbs up te Pond's powder le adang te fakna hian alangna sa angreng viawa chutarang chuan theme offer adong zuita ani trong chili English te Hindi te Telugu le Tamil te hi athiam ani kumsang ni pasari khan filmmaker and businessman Yogesh Lakhani nen anin neya a pasal nen hian ama atangin anin hreto kumni vel chu anin zui ve man ani kumsang ni som pasari khan fapa Yash Lakhani an neya Yogesh katon nu hiam kanun afel faizuala min hrethiama min support thle zelani ati thin kumsang ni borvela khan TV fakna lama te MTV house party a ho satang te in alar viau maya kumsang ni pani khan terenam fima Salman Khan nen an changduna lemchan lama alar zui ta hle ani terenam achana wangin filmfare best debut loman tepo adong ani kumsang ni palia ran fima Abhishek Bachchan nen an changa tichuan nuwa dil se ji se apna kaha Salman Khan nen an chang le boka heng te hi amunom angreng viawani tichuan sang ni pathum atanga sang ni pariat chung hi South India Queen anti ve hun lai ani Telugu le Tamil film panga achanga oka hamai thapa te saini kudu te silunu uru kadal te misama te anasuya te a film chan te hi amunom hlom viau maya ama Bhumika hiam South lama hian story tha ka mutam angreng viawa chuwangin ka omrei ta deuh ani atiani pasal le fate enkol aduri awangin hunrei fe mai chu lemchan achol sanwang nuwa sangni som pasari khan middle class abai aron let le a fans te anlom hle ani kumsangni somni pani khan Sitaramam fima nu role a play ya sangni somni pathum khan bola ajainen anin lana anuwa OTT series lama te po aron chena sajui viau ani Bhumika hi amel trat pi alama hian a acting hi anget tha ni nan soifo bok ani lemchan lama hian hanlar hlut ni si lovin adai rei ve viau donin alanga tuna kumsang ni somni paruka hian kumsomli pasari ani tareng maya katum chu kumsom rukleng po film thatak chan zelani atiani
ming dik tak sok hi rakhi soni ania terenam film an chandon khan an director chuan rakhi ti ming hi chu a common tlat ati saka terenam film a ming BHUMIKA chu anu zela po apulenta ani ama chuan BHUMIKA ti hi ka van nei na ming ani ati ani BHUMIKA hin Delhi lam mi hani a Telugu lam a hrevak lova Telugu film a chandran donin a dialogue zong a ziak chuaka chiar char shooting seta zingdar lia thawim Telugu tutor a ruaya a zir char maya ti chuan kum khachungin athiam ani afapa en kola du wangin kumli zet mailem chan a chol san thei chu midam tak fak a hlo hle bok ani kum somli pasaria po ala no pang theifu maya kum somni chung regu takin yoga le diet lam hi akal puitra a zingdar nga tho trinin a gym room lama hun manga tin Instagram lama po a yoga tivel hi a post na sa thin le ani kamel that na thuruk chu tui in tam le ha dam hi ani ati then mai zel le ngala ama chuan ka hlotin na hi pathian le ka chung kwa wang ani a chuti lai chuan keiman thei to pin ka bei wang te po ani telani ati ani asum nei an chut sak dana chuan cheng crore somnga atanga somsari vel ni a atakero chuan hei aya tam fe zok te hi han bei sei taila atha ome film lama te brand lama te apasal business lama tang te in suma munwala apasal yogesh hi filmmaker le event company nei tuani a an pani hian production laman boy pui bokani hausak na chu in le motor ni lovin hlimna le himna lam zokani ati thina ni social work le charity rama theito pachua bok thina apa hi army ani awangin sipai chung kwa apui thina Delhi a event abuat sei fawa Mumbai no pang re thei school te atran pui fo bok ani le khabu te zirlai bu te uniform te asem thin mei chia mani ading te tan NGO te nen an thokhona sa hle boka tin sangni somni covid thilen lai khan mun ranga oxygen cylinder te tin ration te asem na sa hle bok ani fi ma chan ma in MTV house party a host thina heiwang hian thongkam thiam na le camera ma a athiam pha hle ani tun thlengin award show le event te an kharna hi ala thok fo mai ani Health and Wellness magazine a thule la poimo tak mai achak chuak thina tin college le women forum lama te midang fuina thu tha tak soin hun amang thin bok ani tuna hian Andheri West Mumbai an chenga an ina hian gym room te yoga room te garden balcony te ani private takin an khosa a party le event ti vela te hian an kal khat hle ani zinga ma taka thawin afapa school kal tur te boy pui thina tin chhun lama te hian shooting lama aboya tichuan Delhi lama achung te po hi an tlo fo bok ani tuna chuan heroine lam ai ma in character artist te tin supporting role lam te hi achang tam ma to zok ani tichuan kumsang ni somni paruka po hian lemchan lama ma chop manei nual mai kum somli nuwa po film story tha chuan hun min pezelani ati afapa alen zual de huna film chan tam le zual atum thu te po asoi ani kum somni paruk zet film lama achet nuwa po amel hi angai de ureng zel thut maya chu wangin offer ala dong nual reng mai ani kum sang ni atanga sang ni somni paruk chung hian Telugu te Hindi te Tamil te Punjabi film lam achan zat hi somnga ayatam anita a chungba ka chun web series te TV advertisement te music video wa te po alang nual bok ani atlang pui thu alakim sangni pakatanga sangni pariat hian heroine role play ya sangni pakwatanga sangni som paruk chung hian heroine ba ka supporting role achang na sa a sangni som pasari atanga tun inkar chung hian character artist kan ti chi hi achang na sale zual thung ani number in quality athan thu hi asoi ngun angreng viau maya ama BHUMIKA hiam film za chan ain miril ru ne thei film som chan kadu atini he tongkam khata tang hian lem chan lama ache du dan chu achiang viau mai ti chuan tuna hian ma chop te po ala nei nuala ama ala upalova ama ala nal thaboka chuwangin lem chan lama kan la muzel tura te po in ngai phot mai te ang chanchin ngaihnawm le tharlam deuh omo chiartlak deuh hanti chuatlak deuh om tak le hundanga kan tar lang thale mai don nia tongtumatan chuan khati jin khanri pot mai sila clear tu te zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani